Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wezi wanama watukufu rahari janji ya harumu mpango uchi kwa lewe inu. Juanza rejimba abi harumu video naifanya juzi. Ikacha mba juzi nganjuamba dosiku fanu ya wasu ya muumba. Narishilemba. Aina wakati mdu ya retewa ya behwao haruma prizo ya uverifiyelwa hata sindani yoke itipari niyo kujua hamba haida nugo yon tipi jom chongeza ya jire hicho hawiye garde ujola jabala ya mdoe hicho zanugo hizo tipia ya uverifiyelwa pia wakaba saziwa Chidwero porumba verifia omba bina machine zi verifia shamrure ho haruma prizo tibahi muru ya kanja njawera isi wa daula abo havirila so tipia yeje hanjia haruma e prizo hajo jetu feje ekajetu ekamduku jetu fe wai yabo kujajo shida ujie tufe ata ufe ani ujozia ani ujorelash kujajo shida ujibaze mfia ata ufe ikazi bazile jeya jijole jeya ujorure ujanime babo ijojanime babo wakaya ujole jeya zibasha kujajo ufa abo tujoke namna yo hata kujajo shinda ujie tufe ufe yaharenge nguo hajibata Wogusho hawaji basashe hitwa jaji bazemu harengeze ngo yabahaji ba kufa kajojo kufa daji toze ngozila Karachushi juzi sao nduko indini ajo chengeza imruwa ya juhawa asubuhi ya tuamba hafu Yule alekao juzi sao ndo angaliendo ze chatokozini Shandar jimba bitena harmayo metre elarifa irongo haruma mayet premier Mwishile mbabi titi haruma nanu kuta mtiti mchesha mbabi mengoni mwizo ya hamba. Awa ngwa armansi yujeni ngabonusu walu Dar es Salaam ngabonusu lijawa isa waro koti Dar es Salaam. Ngabonusu walu maoresha wa utima militaire waurika wakama zaidi nezavira. Wakumuri andonuka yambe seye anchuhimaba nunrongowe shamwelewe izokao Metre elarifu ya kauzamba nani zikao rikauza analize harumaze video razifanya husuan dosi kufanya rala hicho hau ya jifia ukaitu ngazila wow sitima jus kadjaka yabu kartujwe za jiri eheli hafa shezo rinjiyao nor harumaze analize Ikarinje mabe harumwe video naifanya juzi yopoze hipotezi zinji shale wana nzodikem shashi harumwe makalima yangu usiku aleweni hukai hakika usiku aleweni ngarjua mboka chele hukali usalitiho mirongozi metri elarifu ya kawiyamba kabala ye hakawaye ngabo zinji kao ngarjua subutira mboka ya zehitima ngazi wanao haurabe hakike zama narikubaluka ya ngabo chwa kiyama na ngabo jujima nanoka ya izorifanyao garjo juwari juji wa hundunia ni rangu ngarjere ndeho ndao ukamruka na hufara ya jazamba ikamishema kalima metre larifu ya yamba ya wafikia na kabisa nizo na kahamba jusi Darje mbabi ni mweshalize ni mbabi hauri tafsiri mbabi haukachi mwambia nilindo ngekao nyinyi wanyi ngamjohelewa heni mwanadamu uchibubu uchidaba heshia helewa na yengu jelezo na minga minatamakang nyinyi ngayina aklinji ngamfikiro hawinji raha na heli mimi nifikirio yabo iyo anchuhima banu ya ukaya mfano ya changa mbabi harumwezo mfikirio
la'allaka ngamjoni kubalika ngani fikiri mbabi hamadani ukanga mwele wao ngamwele wao na nganyina mwadziha mtu hanja mwelewe yunda ila mkomori ya mbukaya kabana mru ya shinda ya rambu ya lamuma mru ya lo hashiri mruka mlamuma ikanga mruge hashira kushindwa bila muma ngojoru la muma mru ya siuha ya bunge tina shinda le mru lo hashiri iyo ya mfera hanyu shezo na hamba chamba haramu mchango boizo mimi nifikirio nizo nyinyi mzijuwao na renje babi developer babi zura relewa izo rakaonesha ndizi rionesa ukaya je mwanadamu hamandoi ya raisi wa daula ya kahanja ya mrohicho maana kahanja mrohicho rimwambia nukaya ishononde hashinu zintazo nrangu ukadenta dosoni nodingoni nosoni hashinu hajitajarisha kabu chahemu hedaula ya mtimisi rais wa daula mfano ni marais manajine havaya ze jile za protection za hai dazilambao mbinga hiende haka ya mchinje hanauza shahandani hom maruboni ya mtoeva zia shizilihaniha habihashabili kajamashili shararu kajamashili hata hiende wakati yudo wakati akahandata iparti ya juu umri ajitayarisha abo kartunji mbabi harume debayo shata banga rejehiyo mbabi releze izjiriyo nanizo metri ila rifi ya kauzamba irka hanjarami muri akahanjawe rais wa daula na singar juwao kaya mafunvu mengo sheda na shenda hena mdulo harma group ya urwahito hau mercenaire yaru yarate hau kungumanyo la wandu la mafia hau group za drug ehini wakati ya parisiwa ya chua ya fanye action ya huruma ya ruma wa mruma wa mrwahito mafungu mengo shenda na shenda simwambio ni kada mrejea harma historia ya Marekani mapresida hula Kennedy ya mrwahitwa wakati huo nani akahanjawe Trump hatorala hitwa wakati huo na rejeo mahala hontipi yabuka na waza hata hali shanga mwele wao ngamjoka ya mri ya ruma yeweza protejewa haku ni mahakama nani wakati ya ndo mahakama yeufanya namne kao ya tuonehe no ya tujora weji uhanja wende harma mahakama rahawe ja rongo wa ura la hitwa na kubaliane mbabi hiyo rishina rezindwa jini haukanga ntangu mbabi hizo nyinyi mfikirio simwabani kama fufu mengo shenda na shenda eni mriaruma yaro mruhito ikaha parisiwa iyo protejewa hakune mahakama nane polisi kawa imbali haukaya wala wamruma umtaha wamtimisi nuwatu johenda harume mahakama iyo kejaka exceptionnel harbo pani wafanu yoka sisi rahe video rahaye jafa riveze ritahadharisha ha protejewa nunga yazi juwa hanasi hukayemuwa he daula baada ya undi haye tapala hamba ado nachulwawa kejaka yo mahaba besho ina mahaba ho na wakomor shayoti mahaba bwaye juu ho hamba ya tulwawa ilaika hujaha hindi ilaika hujo kayanga njowa juu ezinjila handa hu yemru yakafanya acte ni jaje yakaujarisho nende yani hanidi namna inu namjiliote ngani hamba ya hahe yargesho nende namna inu yanzia ntoe marube namna inu yezinjila handa hu haka humone kama yimo nada mbesenge innocent haruma rongo fulani ikao kartuzi jua haumkinishia wanje ya jue za lawana i resursi ya lawana nezungozi
wakomor miuka na fijo hakuusha leunga ke makini relewane hawadhi hizo na kahanja nabi timwame kama fuvu mengo shina na shendeni ya ruma ya wemru hitwa basi ka hendi harate basi ye hasarengese mali balangu jokao ila hasa jitoa fidia harengese mali falabda wende famia hae do beneficia au do wana hae hawo muriale mwane dunia ijana hili kubri shem yau juwa ikahuruma haujitamka wedwari kwa jamaa rais wa daula na kumru hasa hajua jahaji tinjia ikafani yahe na render tijola tawar medeba harma izo metr elarifu ya kauzamba basi harifu ngulia ukaya ngawo majeshi watawa ngabo Rwanda ngabo Mayoti ngabo Imo na ngujuoje details hao yabo izono kikao ndele rambako umwandiso ni hangu ebanu ekaya kweli hakawae hozamba yabo hakahanza ya renese ukweli ukangwa abo wanadamu kao na mengoni mwao nga udingoni mwe akti yakafanyisha hii izwana hautizwana na rejembabi harumu histuar ragudu mahajizi lina kumrashenda mashindano yafanyisha haruma imajlis kabati bila shawari Leandro wenye urengema pesa amba bila karna mwambiani hokanga rijua izo rafanya ngarijua wazi izo rafanya rikaza nyigumba ngarilindao lebantili sihwa abukarna mwambiani izo rafanya ema pesa he majilisi kajaliwa warimakinisha makinisha diaspora ukema pesa kajaliwa Owa pesa menji ya tangwa. Ngabo wanadamu wakaujitolea, ngabo wakautua zuhimajena maili, ngabo wakautua zuhimajena mararu, ngabo wakautua hata ena mpandu ya kanyo, hata ngabo wakautua zahabu rahanini. Waunjile mapesa. Diaspora ikayu jinganya hau wadzima, ya usana, wadanguse yezi ya esesi. Wanji harme zeresusi hao na resheleyenro izwe malideri wakahamba harumo wakati waze wati wo wakawonesa ukaya wakawonesa hokaya lejeshi wilo harimo mafuvu fulani waungo undasi ye polisi ngo undasi wasamba kabla mwono tizamba tizirejeza bapalo ula soroda mengoni mwa soroda wakawa hodari yakandeno wananya wakahulesha hula bajima wefanya zantreni mabajima weonaze tabu bajima onera habajima shahabe shawo nuzi wahalaka almauti haukaya ye diaspora irinde halaka almauti ya huwa na wakomor ima halaka almauti wa he diaspora wampara wamvujila wanuzi wahamnika mapesa wamkorompe dene grupu ya kamiyo ya hele jeshi tabungara juamba le jeshi li korompe harme seksio ya hahe baada wa prepare wende warewa na nyao hicho wandu wakaula badzima dizo haturuku mapesa ya heulaya ya hewa na wahe diaspora ya renge ya rewa na nyao hicho ya sakrifie
wananya hama pesa na hunu ngo munziani maandamano ngendao kabati mahakama wati juu wanadamu ngo fungwa bure raya fanya raya tufanya yukonkliwa kaya yeye hafungwa bure le jeshi la wilo waparise mrugono wakati akaanze act yafanye act ila namnambie jeshi yamloka kabati mahakama yakemri akanja mro hitwa gujonja maude ya mro hitwa yamparise ikeka mro hitwa namnambie le jeshi dabawu wakati wa mparisa ula wa mnukumsi wa mzihija maji na maji hakawa joka ya rekawa mbeha mahakama rekawa jambeha mahakama ya diaspora wa mruma wakaona section maksus ngaunesaho kaya kabati mahakama reka kweli rekandrabo ujofungulwa hokayabo ngabo corruption le jeshi kwati yabo hena mna bapale hajihana maji helimo wahamba nyinyi muhamba yuzihisa injazamba juzi za bobosha yakajazambwa mahakama ukaharuma apesa ala haruma diaspora naragali haruma le jeshi jeshi kao imbainru walao abungar johamba mbahindu kao ya kimasikini ya linganense masikini watulilia hauka kwa tivalha ngo ishawimisa bala de mipaka wahifadhi mipaka ya hensi hatu wahifadhi hensi hatu kwa tivalha masterehi wala wambikao ngo una ijihadi huu ebabi waliwao yalama tamani shala tuandikawo utaha mshahara shala mruwaji tolewa hafadhi hensi hatu yumfanuma mnamji haruma mji iza mji ufanya sheka linda malivo wala kwa jaka ulinda malivo ukwachu linda malivo mji diaspora nga mji yao haruma kirtiri ya kisilamu haruma kirtiri ya shikomoro no mkonsi wa shihatu no maskini rilonuo mkorompe le jeshi diskursi mlonizo ramasihura mtana ndizo do wapuse wende wa roe hichwa imadhamana wa siasa walone yezi wa uoneze famiza hao na hunu mitangu ngefanyishi hao wetia haruma le jeshi walukorompe wanajeshi wambao wala watawa wajuliha nao ni Elarif abo Elarif harivumbu ka yo juzu mrulobo nzi hakumlwa wana wakomor watsahao mahakama Elarif nganzao ujibenue nanele jeshi la roha bonti juu la wamba li roha bonti juu walo derrière gardu hamba lo hodingoni momrola hicha wafanu hakaya rahanja kubali ukaya mwanadamu ya kahanzare rais hichwa ya parihanihe ikewa la wa njawa ulawa warudiwa muue bati sijuhamba umbabiyora hakarja kubali fanuhara la hichwa nuwandu wa korompewa watezi butala wati juu haukayango wana mavuka wapange zitimba zinu wonao ukayodo nzia nzima mwiona mwana mkomori kujodubwa pareni ikaka jadubwa pareni saira isiwa heda ula hasala la hicho yode nzia nzima ya bakisha hukam korompele jeshi ngabwana wa jele jeshi hamadeli wahamba Elarif nga masuli ya wanadamu wao aborele okaya hamba huyavuka ngo wadailio na yode definisio mwevumbua
rahamwe jandisa zihazizinu mwamba nganja mkena mavuke jo parsiwa mdomania ijo de nyide mahamba harume diaspora wakomori ritike wahinifu wakomori na ritike wahinifu wakanga joji wa mauduncho akia maudu wazamba ukaya na rende bagabu wandu wa jumaniani na de mavuka wanu mengoni mwa sede la rifu wazamba sinaurantu rejeo vanu yabo wamba naridanganye maze infrastructure za daula patike mapesa jojonji ya hole diwani hona ortese huja telecom narisabote vake kriz ike kriz njia abokati yo kabana ujonja mapesa ngonchi juu abori bahenya maputu ya diaspora ngo ajali ya hensi hatu imavuka ngani ajali ya hensi hatu haukaya ngamsaidi yao witi na ndrabo na manipulation na usabote daula ya Komori. Daula zilikuwa zinu mtizibe nafasi haukaya ikayaye dossier yinu yamba ibatiwa mchikubali ishirikani ngwa fikiriyo mahakama ngwa fikiriyo nro ukanu dossier lo nziro inu dossier lo nziro kaya enemi ngulo bazima ne mwana ne mndo jine yamba ge mwananya ya jonkirisi kale jeshi wilo wala walo vala shanga umzima ko hasa kurompewa hasa hanwe majashi ya shetani ijonkirisi ngabwanza watadie ngabwanza watubie wajawu wastafiru ngabote mwezingi yao ngarjo juwe ya ka ajaji kamria vatenu mnafiki rekaya mria tu vatenu mnafiki ngabwangu wasaboteo daula mengoni mwa wao majeshi wamba wanawa haukaya hinchi rone mahakama yakafanyishi wakati ya sambi nane mahakama yakaviro wakati wakanja wakafanyize kudeta ze mahakama za vile ima vuka wao wazia wachirongowe ikawa zulumu haki hem Komori ika histoire ya Komori ngejua pinise na Mwenyezi Mungu jua pinise wao hokayo mazuluma wazia wandu wazulumu Komori wandu wakahanja watemsaja jarumenti ya wachirongowe habu ya kaya wa dunia na ukaya izo ndizo wajufanya dan parani hajiku wa Komori elarifu rimpare yeni bania liyo yendo sonimwe mahakama ya tamanio imatemu ya rohe ze video rilo nizo zonti pia sezise na ze audio zonti pia zalawana nao ziunjiliwa ritawenti nzima harumazi nchi zahe dunia ya mahakama ya fanchisha atufanyishia Komori ukosu kwa leo ngejufa sankule zunizo njomwa biyonu kaya ngapo zinyama zirindindrao wakati lilo rakudo mkisho ula wabira we raiso heda ula yavuka ngapo zinyama zirindindrao wakati lilo ngani mlabioni inde badakawa juhamo wa wenchi wakalili yao leonga mnyi honga wendo ihonga kwa chujo siu hazeru kuzilawa kabati ruku ino feri duka ukanjiro ya feri inu tideza feri zabira ini komera iswa heda ula shehitwa ikomemri akahanja mhafazi inu chamferi choka chola labasi ngejoka njiro na tena ngiyo njiro na mlinde mezijao inu hukaya ino amferi kao wandu walo harume diaspora walo karibu walo dingo ni muyakti inu nani wakausababisha wabeze wauwe yatijohame za ajiri ngazijopari haniyo ikefa miyahe wazingarwa ngavu akti zinji na mlindiye nisema bana ado mabuburnaji chamboka wakati unu ngavo zinyama zirindrao na mengoni mwa sedelari funguri ndindo wakati rilo
buheyo no si yakati masihuka tu gaka mtana kama masihuka katu si uha utapalo ngabu wenji watapalao zekweli ngazijombe nuha kana ushindo wandu watawa bade zekweli ngazindo za benu heke wandu watawa kangu joka utunga mvua ya nraba ya mize wako mori ya mize dunia ngazijo parihania na rizilinde bano wakati mshashabe kenchuka mle ikaye kamchuri dunga haruma sofa tv info ngamjojo dunga haruma ya Facebook ya to